Ang upuhangu na pulong na parongunda rukuna wieli lakabu lupa lundu nunuka wieleng layahaya kawudu patu kambal hewan dalar 5 lupa dalar nomo napa penaunda lalu yana jadi akan dalar 5 bawana bandia diku dia di napa aung kai miri kana atanga ang upuhangu latamu na imiri yehu karito bada kali itang mika narupa anarara nama tumbu dala kambu tau kawini nama pa anakia dangu lakawungana anahat atalweria ayapa nanjadi kawaritau lupa nanjadi anararam bilang Jakata pangadanya rukun nanuna kawai ndajia paya napakalingitan dah kawai parahaya nuna baparama na 5 na imiri alam ladalu tumbu na lupa na jadi anararang pahangat tarwangnya dangut ira menandangnya hamatuna nengu 5 nama tinunya yadu yaka yana napapatakana iunang yahaya napambacan dakawai iunang yahaya nawai parhaya bayi miri nama panduaya nama iya pakiring paninya dalakang ang buhangu luhang mananya ngaraya na papanina ndagya baya ruku pareha ang parama tau mangkana aya tapi ruku napawai parahayanda nama akulo ngaraya na papanina iya haya pangitan nanya ruku naradang ang namu inaimiri nama dirabakulia ipamalangung bu natuliya imiri lalu mila nanya etina na mietina atu tahu pambuhana badang buda dapat takang mukawai pangitan nanya ruku napanamung na imiri namandaning dirana wialing badiadi tadiadi lupa na tau banat biali lababana i ama namaninya la awang majaga na pulong na pembacanda lalu diana na panamu bialinda lainyota rukuna banandutun dakinanda imiri nama dirabu kuliah nalapahu ndabanya ngaraya napakanadinda bandia di pata dia di lupa taka lundu nunu imiri
nama namu tanyuta buandaban. Ia batu nanu nyuta kata pemandru dai ia tinda damu tahu harumikinda lenyuna kana du diranamu nada nyuta buandabanda. Amin. Malakata hamayam. Domiri mambiha menyuala. Nyumu nama padikang kama inyumat atama. Angum buandabana nama ninya lapintana. Mata kama namuya ngarai na papalakum laluri manyona. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.